Pablo apostolun Roma markankir iausirinakar qillqatapa. Mayir halja. Roma markan iglesiankir munat hilatanaka, kullakanaka. Naya Pablo Jesucriston loktiripa, apostolu para kitwa. Diosau nayaraj lisito, suma yatiawi arunak hakinakar kanancha nyahataki. Diosah profitanakap tokeo kolyan qillqatanakapan niyaw arsuwayatayna. Ukayatiawiw Jesucristo tatitusan yokapat parli. Hupasti, hakir tukusaw yuriwayi. Davidan wila masipata. Ukampis hiwatat haktatapampiw takich aman Diosan yokapat utayat unyhasi. Kolyanaptayir akayhama. Jesucristo tokeo apostolo nyatak katokta. Luranya nakap hokanyataki. Ukamat sapamaini. Markanakan hupar iausas haisap hanya pataki. Humanakasti, Roma markan hakirinaka hupanak taiping kapharak tawa. Diosa humanakaroh munasip htamwa. Ukatsti, Jesucristum pinyataki, kolyan markapangkap hanya matakiw hausap htam. Diosa ukisampi, Jesucristo tatitumpeh munasinyapsa, sumangkanyapsa, humanakar curpan. Naira kata Jesucristo tokeo Diosahar sapamay ni humanakat Diyos bagarta. Diosar iyaw sapatamatsti takichikan parlasi. Nayak kau kiri Diosar uteh takichuy mahampi arkaskta. Yokapan suma yatiawi arunakap kananchasa. Hupah humanakat amtasitah yatiwa. Diosarusti maiska puntua. Hupan munanya paci ukar humanakar tumtirek hutawa. Humanakarusti unit pun munta. Ahay to kiniyanaptiri ukamatwali sumsay tasip hanyamataki. Ukampeksan munta. Ukamat mainit mainikam yanapt asinya sataki. Kaukir iyaw sa wite humanakansa nayan sa utikisto ukarhama. Hilatanaka. Humanakan yatip hanyam munta. Nayahwal hakutiw humanakunyihtir saranyatak amtasta. Ukampis hichakamahani wakiskiti. Nayan amtawi ha humanak taipin ahay achunak aptapinyawa. Kami sa tehyak kamarkanakan aptapta ukama. Nayah takinirus manu kirista ukama muyasta. Yatinya ni nakarusa. Han yatinya ni nakarusa. Chiki nakarusa. Pisi amuita ni nakarusa. Ukat na yak Diyosan suma yatiawe arunakap hangkak yatian munta. Humanak Roma markan hakirinakaros yatian munarakta. Haniw na yak Diyosan suma yatiawe arunakapat engkaskti. Ukasti Diyosan chamapawa. Takikitinakatek iyaw sapki hupanakan kispiasin hikhatanya pataki. Nairakata hudiyo nakaro. Ukamarakhan hudiyupki hupanakarusa. Ukampis Diosan sumayatiawi arunakapah kunham tokes Diosak aski hakinakar tukuyistaspa uk unyashtayistu. Kaltat tukuy kamah iausawi tokikiwa. Kailkatanaka hakamsiwa. Aski hakik iausawi laikukiw hakani. Ukampis Diosak halah pachat-pach kapisinya punyashtay. Hanwali hakinakaru. Hanche kapar unyihatapampi chikakangkany harkantirinakaru. Kunteh Dios toket untiksnaha, hupanakahuksumuin taphe. Dios pachpau hupanakaruh unyashtayi. Ukampis Dios athan yatin hamaki ukha, hupan lurawi nakap tokeki untisna. Ukamasti, akaora kehluratakan ukhat pach Dios atapah kanpach unyashtayasi. Chamapasti hanipuni utukus kaniti. Ukat niyang kakinakahupathan haltap kaspati. Diosaru kamuint kasasa, haniu diosar ham yupay chapkiti, haniraki uyus pagarap kisa, hanukasti, hukampi hanwali luranya nakaklup iphe, amuyo nakapas kalach amak tatawa, hupanakahiyatinya ni patuasap hanwa, ukampis haniyatinyan hamaw tukuphe, hupanakahunyay hakiri diosan hach akang kanyapsa, hiwir hakin lurat diosan untasita paro hako kipaphe, Hamach inakaru, asiru nakaru, pusikayon animalanakan untasitaparo. Ukat Diyos sa hupanakan kunay man niyang kaamtata nakaparkat haruyi. Ukatsti,
Hupanak purah ingkas kanya nakluraphi. Diosan cekakan kanya planteh karisin taktapkhana. Ukats tikunteh diosah lur katay na ukanakaru hachachapkhana. Yupay chapharakina. Hani ukip kalurir diosar hachancapkanti. Hupawi niya yatak hachancatanya pa. Ukamapan. Ukat diosah hupanakarp ingkaskan luranya nakar katharui. Warmina kapas hani uchachana kampin mun kriti. Hanukasti. Warminak puraw kanyo luranya nakan sarna kaphi. Ukakip karakiw chachanakas han warmimpin mun kriti. Mainit kamahhan wali amtawin akan ninhamaw aki. Chachanak purah ingkas kanya kanyo luranya nakluraphi. Ukat stipach pahanchipan niyang kalurata parhamaw mutuyat akisiphi. Diosarhan untan munap hataplay ko ha? Hupahan wali amtawin akaparuhay tanuko. Kunatehan luranya ki uklurap hanya pataki. Hupanakas di hanche kapar unyhanyampi nyang kaluranyampi. Hanwali luranyampi pokan tatap hiwa. Hupanaka kamap hiwa. Unisirinaka. Hiwayirinaka. Chahwayirinaka. Salkirinaka. Hanwal tairinaka. Aru apnakirinaka. Maininakat hanwali nakparlaphi. Diosan unisirinaka paaphiwa, hanya kasirinaka, takikunan hilang kirinaka, hacha tukurinaka, han walinak sartayaphi, auki parus taika parus haniw haisap kiti, haniw amoy asin munap kiti, haniw aru parus pokap kiti, haniw kitirus munasip kiti, hanirakiw kuyap tayir chuy manip kisa. Kunteh diosahar suway ki uksum yatiphi. Kitinakatehukam lurapki ukanakan hiwayatanyap sa yatip harakiwa. Ukiat kasas lurasip kakiwa. Maininakan ukam luripansa kusisiphiwa. Romanos payir halha. Humasti maininakar taripatam laikuha. Haniuhan huchanit untatakas mati. Kitis kam saya. Maininakar taripasah humapachaw huchanchhastaha. Humak hupanak kamau luraraktaha. Ukampis yatiphtanwa. Diosah chikakan kanyar hamau taripi. Kunapachateh ukam luririnakar huchanchki ukaha. Humasti maininakar taripasah hupanak kamau luraraktaha. Humak diosan huchanchawi pathal tirhamhan amuyasimti. Humasti diosan han tukuskir muna sinyapsa, walikiw sa nyapsa, yampucha sinyapsa, haniw yaktati. Muna sinyapan hupatoker kutikips tatamsa, haniw amuyas ktati. Ukampis humah kalachuy mani tamlayko. Diosar makatanyhan muna tamlayko, humapachpaw mutuny urotakeh mutuyawi katokanyatak wakichasis ktaha. Kunapachateh diosah chekpach huchanchirun istankani. Ukat sa pamainir lurawi patham churkan ukapacha. Diosah winyay hakanchurani. Takikitinakateh diosan markapa. Chikakan kanyampi haninaktas takirinakaruha. Ukampis kutkatasirinakaru. Chikakan kanyahan munirinakaru. Nyang kaluranyarus walikiu sirinakaruh kapisinyampi umutuyani. Hanwalin luririn nakatakih akisinya, yakisinya uthani. Naira katah hudiyo nakataki, ukamarakhan hudiyupki ukanakatakisa. Ukampis diosah aski luririn nakaruh kapak kankanya, hajar aptatanya, sumangkan curani. Naira katah hudiyo nakaru, ukamarakhan hudiyupki ukanakarusa. Diosasti kuskak taripani. Tapi kitinakateh muesisan kamachiphan yatkas huchlurapki ukanakaha. Han uka kamachimpikiu huchanchataphani. Muesisan kamachip yatkas huchluririnakasti. Uka pachpa kamachimpi huchanchatapaniwa. Diosan naira katapansti. Haniu kamachi istatapampik askip kiti. Hanukasti uka kamachirham pokerinakaw askiha. Han hudiyupki ukanakansti haniu kamachipahutikiti.
Ukampis kunteh kamacheh siski ukar hamau lurasipki. Kamacheh hupanak pachpakas pas ukama. Sarna katanakapampi unyasht ayaphe. Chuy manakapan kamachin qilqatatapa. Pachpa chuy mapao kananchi. Pachpa amuyunakaparaki uhuchanchani. Hanukah arhatanisa. Kunuruteh Diosah takinin hamasan luratanakap taripkan ukapacha. Cristo Jesus toki. Nayah Diosan sumayatiyawi arunakap yatik ta ukarhama. Humasti, Judío hakit sistawa. Moisisan kamachiparu yak taha. Ukatsti Diosamat hach-araki utuk taha. Humah Diosan munanyap sa untatawa. Ukakamachisti kunatehaskiki ukahlin humaruh yatistam. Humah huy kunakar irpir hamau tuktaha. Chamakan sarnakir kanap hamau tukurak taha. Han yatirinakarus ti yatichir hamau amuyastaha. Han amuit irinakarus amuit ayir hamaraki. Ukakamachin kunateh chikaki. Yatinyakaraki yatitam laiku. Ukamasti maininakar yatichkasasti. Kunatarak humapachpahan yatichaskatasti. Haniulun tatasinyakit sas yatichkasasti. Kunatarak luntatasiskaktasti. Haniu wachok huchan sarnakata tisas yatichkasasti. Kunatarak wachok huchan sarnakaskaktasti. Humate haken lurat Diosanakar unyisisksta ukasti. Kunatarak ukayakat Diosanakan utapat yanakap luntatasiskaktasti. Humah ukakamachit hachachastaha. Ukampis ukakamachirhan hay sa tamampiw Diosaroh hiskar tukuitaha. Ukat pikil katanakaksiha. Han Judío ki ukakanakahumanak laiku Diosaroh niyang kachaphe. Chikpachansa. Moisisan kamachipar pokeritakir. Circuncisión katokanya haskiwa. Han pokeritakisti. Hanis circuncisión katokkas paukamawa. Ukampis kititir circuncisión han katokkasin kamachirham sarnakkani ukaha. Circuncisión lurawi katokerit untataniwa. Hanisay ukalurawi katokpan. Kamachirhay sirhake hanisay hanchipan circuncisión lurawi katokpan. Kititir kamachini kasina. Circuncisión lurawi katokkasin sa han pokkan ukaroh taripaniwa. Ukampis Judío hakit sanya haniu pathachuy makinya pakiti. Circuncisión katokanyas haniu hanchin circuncisión katokanya kikiti. Anukas ti chikpach Judío hakinyah takichuy mampi iyaw sa nyawa. Circuncisión katokanyas ti chuy matanya pawa. Ukas ti haniu kunakamachit sa hutkiti. Hanukas ti ahayutwa huti. Kititeh ukamaki ukah Diosampi katokatawa. Haniu hakinakampiti. Romanos 15 halha. Ukamasti kunaskirakut hi Judío hakinyasa. Hanukah circuncisión katokatanyasa. Chekpachansa askiwa. Nairakatah Diosaw Judío nakar arunakapiatiana. Kunarak ukat kamachisti. Diosasti yakipanakan hansu masar nakaphatapላይ ko hupanakat armasispati. Haniu kunakipan sa armaskaspati. Hanukasti Diosak chikaparhamapuni uluri. Hakinakah karisisippansa. Kailkatasti siwa. Arunakam laiku chikapat untatayata. Taripapkatam ukasti atipa atawa. Ukampis hiwasan hanwali lurata sa teh Diosan askitap hachar aptanya takichi ha? Kamsara kinyanisti. Diosah alekatak mutuistu sa nyaniti. Hakinakan amuyu parhamaki ukarsta. Haniu kunakipan sa ukamakaspati. Diosate hanchikapar unyihkaspa ukasti. Kami sara kakapachar taripas pasti. Nayan karisitahateh Diosan chika kan kanyap hukampi hachar aptanya takichi ha? Kunatarak nayarusti huchanirham taripitusti. Ukami pansti. Aski uthanya patakisti hanwali luranya tuakisispasti. Yakipanakah nayar ay nashtayanya takih ukami atichi saphitua. Ukampis ukahakinakan huchanchatanya pawakisi. Kamsara kinyanisti.
Hiwas judío nakasti mayninakat sipan hukampi askiptanti. Haniu kunaki pansa ni kanaksistanja. Judío nakas takiniu huchankapji. Kaylqatanakaj siwa. Haniu maynis aske haqeq utkiti. Haniu kiti amuit asiris utkiti. Hanira kiu diosar taqereq kitis utkiti. Taqiniu han wali takir saranukupji. Taqiniu kuskat han wali haqeroq tukupji. Haniu kitis aske lurireq utkiti. Haniu maynis utkiti. Malqapas histarat amay imawir uintatawa. Laqrapas karisis laqrawa. Laka espillunakapas asirun michip imantapje. Lakapas ti ñanqacha ñampi, k'allkus ñampi puqantatawa. Kayunakapas hank'aki wila wardañatake jalapje. Takinakapas ti t'unjata ñampi, llakisi ñampiki uthi. Haniu sumankain taksa uint'apkiti. Hanira kiu diosar aqsar t'añapaj uthikiti. Kuntej kamachej siski ukyatipjtanwa. Kitinakatej kamachirham sarnaqapki ukanakaru parli. Taken amuk tapjanyapataki. Take akapachankirinakaj diosan taripawi parpuriñapataki. Ukampejaniu kitisiskaspati. Kamachirhamau phoqi. Ukat diosahan huchanham katoqañapasasaja. Ukakamachisti hiwasan huchanitas uint'asiñasatakikiwa. Ukampisichasti. Diosahan kamachimpikiw aski haqit katoqatapuñasht'ayi. Uksti pachpa kamachimpi. Profeta nakampiw qananchi. Jesucristor iyawsan toqew diosaj iyawsirinakar aski haqir tukuyi. Haniw yaqayaqaña hutikiti. Taqiniw huchlurapji. Ukat diosan qapak kankañapat hayan unihasipji. Ukampis diosaj munasiñapan inachusat aski haqir tuktaistu. Cristo Jesusan qespiyasiñap toqi. Diosasti Kriston wila wartatap toqew huchat pampachasin uthayi. Huchat pampachatanchti iyawsawi toqikiw hikhatsna. Diosaj ukam toqew aski haqitas uñasht'ayan munana. Nairapachan huchanak lurkayatan ukpampachasa. Hupan lamp uchuymanitap layko. Diosaj hichapachan kamisatej aski haqir tukuy kistaspa ukuñasht'ayan munana. Ukampej hupaj kunjam askikitej ukam askirak Jesusar iyawsirinakaroq tukt'ay. Ukamasti. Kawkinkarak haqin hach tukuñapasti. Ukaj tukushiwa kunjamata. Haniw kamachirham pokatap laykukiti. Hanukasti iyawsatap laykuwa. Hichahunihtanwa. Diosa haqeroh iyawsawi toqew askir tukuyi. Haniw kuntej kamachin siski ukar pokatap laykuti. Diosasti judionakan diosapakiti. Hanit taqi markanakan diosapakarakisti. Kanaskiwa. Taqi markanakan diosapawa. Masapa diosa kiuthi, uka diosa iyawsan toke aski haqit katoki, sirkunsisyon katokirirusa, han katokirirusa. Ukamasti, iyawsa wilaykut kamachir inachusar tukuitansti, haniw kunakipansa, hanukasti hukam chamani kamachiroh tukuitan. Romanos pusir halja. Ukamasti, Abraham naira aukisahkun hikhataway sarakiñanisti. Chikpachansa, Abraham ateh sumalurawin akaptoki, aski haqit uintatasapan ukaha, inas hachachasiñapah utchisapana. Ukampisaniw diosan naira katapan hachachaskaspati, kaylqatah siwa. Abraham diosaru iyawsana, ukat diosa hupar aski haqit uintana. Hichah walikiwa. Mayniteh maakun salurcheja. Paylapahaniw mawah t'awham churatakiti. Hanukasti luratapatham churatawa. Ukatsipana. Mayniteh diosan huchanir aski haqir tukuyatap iyawscheja. Diosaj iyawsawi playku aski haqit katoki. Hanisay katokatanya takeh kun slurkpan. David kipkarakiw haqin kusisiñapat arsuna.
Hitirutech Diosa hakin lurawinakap han yakas aski hakit ham katok ki ukha. Davidas tisanwa. Kusisiñani iphiu kitinakarotek Diosa huchanakapat pampachki ukanakaja. Kusisiñaniwa kitirotek huchapat han huchanchataki ukaja. Hichasti, aka kusisiñak circuncisión katoker hakinakatakikiti? Hanukar circuncisión han katoker hakinakatakicha? Hiwasak sistanwa. Diosah Abraham aruj iyaw sawip tokeu aski hakit katoke. Sasa. Ukampis kuna pacharak Diosasti ukam katokansti? Abrahamah circuncisión katokkan ukati. Hanukah ukanairahacha. Hani ukakipati. Hanukasti ukanairaha ukatokana. Abrahamah ukakipat circuncisión katokaski. Machimpukas pasukama. Diosah iyaw sawi playkuh niyaw aski hakit katokana. Ukamat Abrahamah taki iyaw sirinakan aukipaha. Hanisay circuncisión katokapchin ukasa. Diosah ukakipkaraki uhupanakaroh aski hakinakat katokaraki. Abrahamas ti circuncisión katokerinakan aukipawa. Ukats ti iyaw sanyampiw arkaphi. Kamisateh Abrahamah circuncisión hanir katokkasin iyaw sanyanina ukama. Diosah Abraham ampiru, wawanakapampiru arsuna, akapachuranyataki. Ukampis aka arsuwi hani ukamachir pokataplayku kanti. Hanukasti, iyaw sataplayku Diosah askit katokana. Kamachi pokirinakak tuti katokapahaspa ukaha, iyaw sanyah inamayakispawa. Diosan arsutapas inachusarukiu tukuspa. Kamachih mutuyawi apani. Kaukanteh kamachih han utikiha, hanirakiu kamachip akintanya utikiti. Ukat Abramar arsutakan ukahtaki wawanakapatak askiha. Iyaw sanyahar utayat wahtaweh inakinwa. Ukampih sanymunta. Uka arsutak hani ukamachirham sarnakirinakatakikiti. Hanukasti, Abraham ham iyaw sawin sarnakirinakatakiwa. Ukamat hupah taki hiwasanakan au kisaha. Kami sa tehkelkatan siski. Nayahwal hamarkanakan au kiparu tukuyama. Abramah uka Diosaru iyaw sana. Hiwatanakar hakan churir Diosaru. Kunatehan utki ukut hayir Diosaru. Abraham atakitehan kuna suit anyas utchina ukaha. Iyaw sataplayku hupan suit awi pahuthana. Ukamat wal hamarkanakan au kipartukuna. Kami sa teh Diosah siskan ukarhama. Humat sarakir wawanakamah wal haniniwa. Abraham haniw iyaw sanyap tsaktayaskanti. Niya patak maranik chinukasa. Hupasa sarawar mipas hanchin sinti ainas atap kchina. Wawani niya taki sinti chuymanip chinukasa. Hupah Diosan arsutanakapat haniw paachas kanti. Hanukasti iyaw sa niya pa hukampi turtatanwa. Ukat Diosaruh yupaychana. Abramah takechuymaw iyaw sana. Diosah arsuta pokanyatak chamanitapa. Ukat Diosah ukamunyasin aski hakit katokana. Abraman iyaw sawip uthatapatha. Haniw huphatak kilkaskanti. Hanukasti. Hiwasanakat kilkasirakina. Diosah hiwasan iyaw sawis untaraki. Hiwasate Jesucristo tatitusar haktayir Diosar iyaw sanyanu kaha. Hupah huchanakas layku hiwar katuyat unyhasina. Ukatsti aski hakinakat katokatanya sa takiw haktayat unyhasirakina. Romanos piskir halha. Ukamasti Diosah iyaw sawi layku aski hakit katok Kristo. Diosampi sumangkanya Jesucristo tatitus toke uthisto. Hupipan iyaw sawi layku Diosan kuyapayasinyap hikhatapkhtan. Chamancha sipkhtan. Kusisipkhtan. Diosan kapakkan kanyap hikhatan suyap haraktan. Haniw ukakikiti. Hanukasti akisinyanakat kusisiraktan. Ukat akisinyanakat lamp uchuymanin yatichatap yatiraktan. Ukam lamp uchuymanin yasti
Ma sumarutu kuyistu. Uka tokeu suit anyasah utharakistu. Uka suit awe haniu inamayakiti. Dios asti cuy manakasaruh qollana hayu churkistu. Uka tokeu munasinya pampoktistu. Kuna pacateh hiwasanaka han kespia sirhama kayatan. Ukau Kristoh pacapar hucararanak laiku hiwawayi. Haniu kitis mahake laiku hiukas pati. Hanirakiu ma aski hake laikusa. Inas maineh mahaken aski luratap laiku hiwarak cispa. Ukampis Diosah muna sinyap unyas aistu. Kuna pacateh hucarar unyihas kayatan. Ukau Kristo hiwasanak laiku hiwawayi. Hichasti, Diosah Kriston hiwatap toke hapenakar aski tukuya tapatha. Hichahupipan winyay mutunyat kespiatap hanyaneha. Kuna pacateh Diosan unyisiripa kayatan. Ukau wawapan hiwatap toke hupampi sumang tapkhtan. Ukatarak hakanyap toke kespiatanyani. Hichasti hupampi sumang tapitahtanwa. Haniu kakikiti, hanukasti Diosan kasinha, Jesucristo tatitus toke ukusisiraktan. Kristo toke Diosampi sumang tapitas laiku. Ukamasti ma sapahake toke kiu hucah akapacar mantani. Huca toke sti hiwau mantaniraki. Ukamat hiwah take hakinakatak uthi. Huca lurap hatap laiku. Kamacin hanir uthikipan sti. Akapacan hucah niya uthihana. Kau kanteh kamacehan uthikiha. Hanirakiu hucah amtatakiti. Ugampisa. Adanan urunakapat muisisan urunakap kamasti. Hiwa hucaninak harts amaninwa. Hupanakan hucapah haniu kamacirhan haisapkan ukakanti. Kunham teh adanah lurkan ukama. Hupasti kitite hutanya pakan ukan untasitapanwa. Adanan hucaluratapaha. Haniu Diosah curkisto uka curawim peh kikipakas pati. Mahakin hucaluratap laiko wal haniu hiwaraphana. Diosah mas hapahake tokekiu curawip inak curistu. Hupasti Jesucristo wa. Takinin aski patakeh wali wakiskiriwa. Mas hapahakin hucaluratapaha. Diosan curawi pampeh haniu kikipakas pati. Masa pahakin hucap laiku kiu hucan jatanya uthi. Ukampis Diosan curawi pahwal ha hucanakat pampacatanya uhakinakaruh askir tukuyi. Hiwateh masa pahakin hucap laiku uthi ciha. Ukat hukampi ukitinakaru teh Diosah haca kuya pesinyapan inak aski hakinakar tukuyki. Ukanagah macak hakawin munanya niphani. Jesucristo toke. Kami sateh adanan hucaluratapah take hakinakan hucan jatanya patak uthiha. Ukamarakiu Jesucriston aski lurawi pah take hakinakar aski hakinak tuktai. Upanakan winyay hakanya nibhanya pataki. Sanyani, masa pahakin han hay sasiritap laikuh. Walhani hucararaphe. Ukamarakiu masa pahakin. Haisa sita pampeh walhaniu aski hakinakar tukuphani. Kamachisti, hujan hukam camaninya pataki unistana. Ukampis kuna pacateh hujah hukam unisthan ukasti. Diosah kuya payasinyapan hukam pirakinwa. Kami sateh hujah hiwany apanis uthan tasinha. Ukamarakiu Diosan muna sinyapah hiwasar aski haker tuktayasa. Jesucristo tatitus toke winyay hakan curas uthan tasina. Romanos sohtir halha. Kamsara kinyanisti Diosan kuya payasinyapan hukam uthanya patak huj luras kakinyaniti. Hani ukamakas pati. Hiwasa hucat takir hiwatah tanwa. Kami sarak hujan hakas kakinyanisti. Hanit humanakah yatipta. Bautismo toke. Kristo Jesus ampe hasah. Hupan hiwawi pamp mayachasitas ha.
bautismo toqeu Cristumpej pampachatahtan, ukatsti hiwata haraktanwa, ukat haktasin machak hakawin hakhanyataki, kamisateh Kristo Dios aukin kapak chamapampi haktayatakan ukama. Hiwasanakateh Kriston hiwawi pampi mayachatastan ha, ukamaraki uhupan hakatatawi pampeh mayachasinyani, hiwasahiyatanwa, naira hakawisan Kristum chika chakatata hatapa, ukamat hiwasan nyang kalurawisan tunhatanya pataki, huchampeh han hukampit akisiyatanya sataki, kunapachateh maineh hiwiha, huchahani hupharmunanyani khiti, hiwasateh Kristumpi hiuhstanha, chikpachansa hupampiu hakharakinyani, hiwasahiyatanwa, Kristo hiwatat haktasin haniu mayamsa hiukhaniti, haniu hiwahupharoh chamani khiti, Kristo hiwasin makutiki winyayatak huchatak hiwi, hakasasti Diosatak haki. Ukamaraki humanakah huchatak hiwatap hatam amuyasipham, ukampis Diosatak hakapham, Kristo tatitum mayaki hatam laiku, ukamasti huchahani humanakan hiwir hanchimar apnakpanti, hanchin munanya nakaparhaisasa, hanchimsti huchaluranyarhan katuyaphamti, huchaluran yakas pasukama, hanukasti Diosar katuyasipham, hiwatat haktir hakinakama, hanchimsti hupanairakatan askiluran yakas pas ukam katuyapham, ukamat huchah humanakharhan munanyani khaniti, hani ukamachin apnakata haphtati, hanukasti Diosan kuyapayasinya pangkhaptawa, ukamasti hani ukamachirham hakapktanti, hanukasti Diosan kuyapayasinya pan hakaptan sasah huchluras kekinyaniti, hani ukamakaspati, humanakah askiu yatipkhta, humanakateh ma uyuirir haisanyatak akhisiyat hakham katuyasipkhstaha, ukamasti haisap hatam laiku uka uyuirin akhisiyat hakinakapapkhtawa, akasti akamawa, huchar haisap hat ukasti, uka huchah hiwanyaru puri, Diosar haisap hat ukasti, chikakankanyan hakaphata, humanakah nairah huchant akhisiyat hakinakaphayatawa, Diosasti yuspagaratapan, yatichawinak takechuy makatokasin pokaphatamata, huchat hitektasinsti, humanakah chikakankanyan lurawi parung manthapkhtaha, hakinamuyu parhamakiuk arsta, humanakasti bisita nakamlaikuh takeakanak haniusum amuyapktati, ukamasti kamisateh naira hanchinakam qanyo hakanyaru, nyang kaluranyar katuyap hayataha, hichah ukamaraki hanchinakam chikakankan luranyar katuyapham, ukamat qumahakawin hakhanyataki, kuna pachateh humanakah huchant akisiyatap kayatukkaha, haniu chikakankan lurap kayatati, ukampis kuna askiraki khataphtasti, hichasti humanakah take ukanakat pengkasipkhtawa, ukanakasti hiwanyaruki upuri, hichasti huchant akisiyatat antutata hasaha, Diosatak irna periutuk hapkhtaha, ukapi humanakatak askiha, tukuya pasti umahakanyawa, winyay hakanyarakiwa, hujan waktawi pah hiwanyakiwa, Diosan waktawi pasti winyay hakanyawa, Jesucristo tatitusana. Romanos pakalkur halha, hilatanaka humanakah kamache arunak yatipkhtawa, uka kamachisti hakin hakanyap kamakiu chamaniha, amuit anyani hakichat warmih chachapan hakanyap kamah kamachirham chinkatatawa, ukampis chachapateh hiuchcheha warmeh kamachirhamah sapaki hiwa, ukamasti
warmitej chachanikas yaqachachampi sarnaqchiqa wachuqhuchluri. Ukampis chachapatej hiwatajchiqa kamachirhamaj sapaki hiwa. Ukatsti yaqachachampej haqichasiscaspawa. Ukahani wachuqhuchakiti. Munat hilatanaka. Ukamarakiw humanakaj Kriston khasaj hupamchikaw kamachitakej hiwata hapqta. Kititej hiwatanak taypit hakatatawayki hupampi mayaki hañataki. Ukamat hiwasanakaj sumalurawinak Diosatak lursna. Kunapachatej huchalurinak kam hakapkayatan ukasti. Ukakamachej hanchisaruj hanwali lurañanak amtayañataki kinwa. Ukasti hiwañarukiw puristu. Ukampis hichaj hiwas harmunañanikan ukakamachitakej hiwataj tanwa. Hichasti ajayun machaqhakawimpi Diosar arkañasatak qhispitaj tanwa. Haniw nayra kamachej qillqatakan ukarhamati. Ukamipansti kamachej huchaw sañaniti haniw kamakaspati. Ukampis kamachitejan utkikasapan ukasti. Haniw nayaj kunakitej huchaj ukyat kiriskayati. Kunakitej munapayañaj haniw kunakipan sayat kiriskayati. Kamachitej han siskasapana. Han munapayamti. Ukampis huchaj kamachitkat harusi. Ukapachpa kamachiw kunayman hanwali amtawinak nayan uthayana. Kamachi han uthikipansti huchaj hiwatawa. Nayah maqaw kapachaj kamachi hanuntasaj sumakiw hakayata. Ukampis kamachin purinitapampej huchaj wasitat hakatati. Nayasti hiwañaru purta. Ukamasti kaukir kamachitej nayar hakan churañapakan ukaj hiwañarukiw puritu. Huchasti kamachit katharusi ukat nayar salqhitu. Ukakip kakamachimpiw nayar hiwayitu. Saraksnawa, kamachih Diosat huti. Kamachin arunakapasti askiwa, chiqaparakiwa. Ukamasti, kunatej askiki ukat hiwañar puriistusti, hani ukamakaspati. Huchasti chiqpach huchata puñasht'ayañatakiw askit katharusisin hiwañar puriyitu. Ukamat kamachi toqej huchan han walitap uñasht'ayasi. Kamachin Diosat hutatap yatiraktanwa. Ukampis naya hanchikitwa. Huchan munañaparham sarnaqañatak alhantata. Haniw nayah kun lurataj sa amuyaskti. Haniw kuntej nayah mungta uklurkti. Hanukasti kuntej nayah uñiskta uklurta. Ukampis kuntehan mungta uklurasaj kamachin askitap amuyta. Ukamasti, haniw nayatitaki ukanak lurktha. Hanukasti, kuna huchatej nayan utki ukaw ukanak luri. Nayasti yatwa, nayan hanchi kankanyahan haniw kuna askis utkiti. Ukampis askiluranymun kasas haniw lurir hamakti. Haniw nayah kuna askteh luranymun kita uklurkti. Hanukasti, kuna tehan waliki ukaklurta. Ukamasti, nayatehan mun kita uklurstha, ukaluriri haniw nayakti. Hanukasti, chuymahan utiki ukahuchaw luri. Nayahakam amuyasta. Aski luranymun kasas hanwali luranyaruki upurta. Chuymahman kansti, Diosan kamachip walmunta. Ukampis nayapachpan amuyuhampis nuaskas pa ukam amuyta. Ukasti, hujan munanyapawa. Ukaw nayhanki, ukan katun tatarakitwa. Kunaki ikan nayatha, kitirak hanki ukahiwan munanyapat kispitanisti. Dios sapakiw kispitani. Huparurakiw Jesucristo toqiyus pagarta. Tuktayañataki. Nayah Diosan kamachipar istasar na kanyah wakisitap amuyta.
Ukampis nayan hanchikan kanyahan hujan munanya parhamaki usarnakta. Romanos kimsakalkur halha. Ukamasti hichak kitinakateh Kristo Jesusam mayakipki hupanakatake haniu kuna huchanchawis utikiti. Kristo Jesus toke hakan curir ahayun munanyapah hujan munanyapampita hiwanyampit kispiistu. Diosah kunteh muisisan kamacipahan lurkan ukpokawayi. Hakin hanchikan kanyani taplaiku ukahan luras kanti. Diosasti hupan masapa wawap kitani. Hujan hakham hanchikan kanyani. Hucalaiku hiwiri. Ukamat hanchikan kanyani kasin huchart unhanyataki. Uksti hiwasanakan kamacirham pokanyataki ulurawayi. Hiwasanaka haniu hancin munanya parham hakhatanti. Hanukasti ahayun munanya parhamau hakhtan. Kitinakate hancin munanya parham hakapki ukanakah ukam hakas kanyatak yakisisipki. Ukampis kitinakate ahayun munanya parham hakapki ukanakah ahayun hakanyahat yakisipki. Hancin munanya parham luranya hiwanyaru puri. Ahayun munanya pluranyasti winyay hakanyampiru, suman kanyampiru puri. Hancin munanya parham luririnakah Diosan unyisirinakapawa. Hupanakah haniu Diosan kamacipar munapkiti. Haniraki warunaka parus haisap kaspati. Ukatpi hancin munanya parham hakirinakah Diosarhan kusisiap kaspateha. Ukampis humanakah haniu hancin munanya parham hakhaphtati. Hanukasti ahayun munanya parhamau hakhaptaha. Diosan ahayupau humanakan hakhe. Hititeh Kristun han ahayupaniki ukanaka haniu Kristun kirikiti. Kristu teh humanakan hakchiha ahayu hakarakiwa. Diosau aski hakinakar tukuyapkhtam. Hancheh huchalaiku hiwanyatak sa task pasa. Jesusar haktaiki uka ahayu humanakan haki. Ukapach pa Kristur haktair ahayuh hiwir hancina kamaruh macak hakancurani. Humanakan haki uka Diosan ahayup toki. Ukamasti hilatanaka. Hiwasanakan maluranya sau uthi. Ukasti haniu hancin munanya parham hakanya hakiti. Humanakate hancin munanya nakaparham hakasit kataha. Hiwap hatawa. Ukampis humanakateh ahay toke hancin munanya nakaparhiwayap hataha. Winyay hakanya ni phatawa. Takikitinakateh Diosan ahayupam irpatap ki ukanakah Diosan wawanakapawa. Humanakahaniut akisiyat tukuir ahayu katokap ktati aksarat sarnakas kanyataki. Hanukasti Diosan wawanakapar tukuir ahayu katokap ktaha. Uka ahay tokeo Diosaro hakachastan nayan auki hasasa. Uka pachpa ahayu hiwasan ahayu sampi mayachasisah Diosan wawanakapatas kananchi. Wawanakapatas laikoh Diosah arsuwaikan uka wahtawi katokanyani. Uksti Kristum chikaw katokanyani. Hupam chikat akasitas laikoh kapak markapan hupampi hanyasataki. Hichurt akasinya nakahaniu kuna kisa. Diosan kapak kang kanyap unih kanyan ukampi kikipais na ukaha. Akapacan takpach hakirina kau suit aski. Kunuro teh Diosan wawanakapatasah kanancatakan ni uka. Kunam tampiteh akapacah luratakan uka haniu pokaskiti. Haniu akapacan munataplay kuti. Hanukasti Diosau ukamanya patak wakicataina. Ukampis suit awipah uthas kapuninwa. Akisiyatanyata, tunhatanyat kispiyatanya pataki. Diosan wawanakapan kusiskan kispiyasing hikhatanya pataki. Hichur kamau take akapacan hakirinakah aikoski. Wawachasir warmir untataut akisiski. Haniwa kapat chapakit akiskiti. Hanukasti hiwasaha. Kolyan ahay nairakat katokirinakah akisiraktanwa. Hiwasanakah cuy mamangkisan akistan. Diosan hiwasanakar wawanakapham katokatanyas urusuit asa.
Hanchina kasah kespiat unyihaskani uka uru. Uka suitawi uthatap laiku kespiatatan. Ukampis unyihataki uka suitawi haniu suitawi khiti. Kitirak ni unyihataki uksti suyisti. Ukampis kuntek suyaptan ukte hanir unyihapkstanha. Lamp ucuy mampiu suitap hanyasa. Ukamarakiyo kolyana kayo hanchikan kanyasan yanapisto. Hiwasanaka haniu wakiski ukamarham Diosat maisin yatipktanti. Ukampis pachpa ahayo hiwasanakat Diosar achikti. Han arskay aykonya nakampi. Cuy manakas unyantir Diosasti. Kuntek ahayok sanymunki ukiati. Ahayok Diosan munanya parhamau kolyan markapatak mayi. Diosan hupar munirinakat takikun sa askinya patak wakicatap yatan. Am tataparham hausatap ki ukanakataki. Kitinakarutek Diosah nairat pachuntikan hupanakaroh altat pachya kacaway. Wawapan wal hahilanak taipin hilirinya pataki. Diosasti kitinakarutek altat pach ahliski hupanakaroh hausarakiwa. Hausatanakaparusti aski hakinakat katoke. Aski hakinakat katokasasti. Hupam cikanya patakyo kapakkan kanyapan ucaraki. Kunatuk ampirak sanyanisti. Diosate hiwasana kampichiha. Haniu kitis saikat kistas pati. Diosasti pachu pawawaparutaki hiwasana klaikok hiwar katuyi. Ukamasti kami sarak wawapam chika kun sa hancur kistas pasti. Kitirak Diosan ahlita nakaparkunahan walit sa irkatas pasti. Diosaw hupanakaroh aski hakinakar tukuyi. Kitirak hupanakar huchancas pasti. Haniu kitisa. Kristo Jesusaw hiwawayi. Hupaw hiwatat haktawayi. Hichasti Diosan kupihapan kont atas kiwa. Hiwasa nakatakiw maiskaraki. Kitirak Kriston muna sinyapat apakistas pasti. Takisinyati. Hanwalt anya nakacha. Ark nakatanya cha. Mangkat out kaya sinyacha. Isit halstanya cha. Chihingkanya cha. Hiwayatanya cha. Kami sa tehkel katansiski. Humalaiku hiwanyar katuyat unyhasipta. Kariñ ovejanakar hamau unyhapjito. Takya kanakansti. Atip hirinakat sipan sa hukampi atip hirinakatanwa. Kititeh hiwasar mungkisto hupatoki. Hukat na yakamuita. Haniu kunas Diosan muna sinyapat apak kistas pati. Hiwasa, hakanyasa, anhilanakasa, ahay chamanakasa, hichasa, hutirurunakasa, alayanki ukasa, mangkanki ukasa, Diosan yak haluratanakapasa. Hanipuni ukunas apak kistas pati. Diosah Jesucristo tatitus toke unyastay kisto uka muna sinyapatha. Romanos, yatungkir halha. Kristur iyaw sirihamasti chikapak arsuskta. Hanirakiuk ariskti. Ukamarus na yanchuy makakkolyan ahayun irpatah kunatek chikaki ukiati itu. Nayan mahach alyaki uthitu. Chuy mahans tilyakisinya han tukus kayawa. Naya pachpaw niyang kachat unyihasin munirista. Kristu tayarstata. Ukamat markamasin nakaharuh yanat irista. Hupanakah Israelat sarakir wawanakawa. Diosaste hupanakaroh wawanakapat untasina. Walich aman kang kanya pampiw hupanaktay pingkana. Hupanakarusti arust awi arunakapa. Muesesan kamachipa. Huparyu paichanya arsutanakam kuncurana. Hupanakah naira au kinakasan wawanakapawa. Kristo hanchitoken hupanaktaipit huti. Hupasti takikunhar Diosawa. Winyayatak yupay chatapan. Ukamapan. Diosan Israelatak arsutanakapa haniw inamayatak arsutakiti. Hanukasti.
Israel at sarakir wawanakapah haniu takpacan Israel markap kiti. Haniu Abraman takpac wawanakapas hupancek pac wawanakapah kiti. Hanu kasti Diosah huparuh satainawa. Wawanakamah Isak tokeu hutani. Ukah saimuni. Haniu kitis wila masitap laikukeh Diosan wawapakas pati. Hanu kasti kiti nakateh Diosan arsutaparham pokap ki hupanakaw wawanakapaha. Diosah Abramar arsuway ki ukah akamawa. Akat ma mararu kutini. Ukata kisti sarawar mimah ma yukale wawachasini. Ukampis hani ukakikiti. Rebekan pani wawapah ma au kinikinwa. Hupas di naira Isak au kisawa. Hupanak hanir yur kipana. Walsahanir lurap kipan Diosah rebikarakam sana. Hilir wawamah sulka wawaman kloktiripaniwa. Akasti kunateh kelkatan siski ukamarhamau pokasina. Haku borok munasi atwa. Isaurusti unyisi atwa. Ukamat Diosan munanya parham ahlisinyah pokasina. Hupan amtawi parhama, kiti nakarute hausan mungki ukanakan luratanakaphan yakasa. Ukamasti, kamsaphanyanisa, hanit Diosasti cikapar unhirikisti, hani ukamakiti. Diosasti muisisaruh sanwa. Kiti rotek nayak munkta, ukaru kuyaptaya. Ukamasti ukahaniu hakin munanya pata, camt atapat luras kiti. Hanu kasti Diosan kuyapayasinya patlurasi. Kelkatan sti Diosah Egiptung kirreiroh siwa. Nayan munanya humatoke unyesta ya nyatakiu reitu taisma. Ukata ke akapacan untaya sinyataki. Ukamasti Diosah kitiruteh mungki ukaruh kuyap ayasiwa. Kitiruteh cuy makalarayan mungki ukarusti kalarayarakiwa. Ukampeh humah si tatawa. Ukamachi ukasti. Kunatarak Diosasti hakir hucancas pasti. Hakiteh Diosan munanya pokci ukasti. Sasa. Humahakisti. Kitira kitasti Diosar haichasinya matakisti. Nyeket lurat pokok luriripar saspati. Kunat saukam lurista sasaha. Nyek ipuk luririh kunham teh mungki ukam nyek empih luri. Ukapach panyekit mapuku aski lurawin apnakanya tak luraspa. Ya kapuksti, alek apnakanya takikiu lurarakispa. Diosasti mutuyanya camap unyashtayan munasah wal yang pucasina. Kitina kateh mutuyatan wakiskana. Cakanyar sarkana ukana kataki. Ukapach paraki. Hiwasanakar kespianya takeh munasinya pampi cama pampunya stayana. Kaltat pach hiwasanakat kuyap tayasistu. Ukat hupam cika hakanya tak ahli sirakistu. Ukamasti Diosau hiwasanakar hausistu. Maini nakaru hudiyup ki ukanak taipita. Maini nakarustehan hudiyup ki ukanak taipitaraki. Kami sateh Diosah Oseas profetan kail katapan siski. Kitina kateh han marka hakana ukanakarusti, nayan marka hasarakiwa. Kitite han munata hakana ukarusti, nayan munata hasarakiwa. Kaukante hupanakar satakana, humanaka haniu nayan marka hapktati. Hichasti hakir Diosan wawanakapa satap hatawa. Israelitanakatsti, Isaías profetah siwa. Israelat sarakir wawanakapah, kota cailham walhani ispasaya. Upanakat mahuk anikiu kespiata abhani. Tatito hankakiu arsutapar akapacan pokhani. Pachpa Isaías profetau sataina. Takich aman tatito teh wawanak hancur kistasapanha. Hichak Sodoma, Gomorra, markana kamau unyhasira kisana. Ukamasti, kamsarakinyanisti? Kitina katehan hudiyup ki ukanaka haniu Diosan katokatan takapkanti. Hanukasti, Diosar iausap hatap laiku cikakangkan katokaphana. Ukat sipana. Israelitanaka haniu Diosan katokatapkanti.
kamachirham poqan munaphatap layku kunata hupanaka haniw iyawsawi laykuti ukam Diosan katokatan munapkanha hanukas ti kunte hupanakah lurapki ukatokiki ukatokatan munaphana ukat hupanakah langtan kalaruh langtaphana kami sateh qilqatan siski naya Jerusalén markan ma qala uskta uka qalaru langtasipkhani uka qalar iyawsirinakasti haniw salq hatapkaniti. Romanos tungkir halja hilatanaka chuymahan walmunta Diosat maiskarakta Israelitanakan qespitap hanyapataki hupanak laykusti saraktua hupanakan masuma amtawi pau Diosar loktanyatak uthi ukampis uka amtawi pahaniw chikpach yatingkan kanyhar utayatakiti Diosan aski hakinak tukuyatap haniw amuyap kiti hanukasti hupanakan munanya parham lurasakiw aski hakir tukun munaphe ukat Diosan munanya parhan pokap kiti kamachisti Kristumpiw tukushe ukamat takinis iyawsawi toke aski hakit katokatap hani chikakan kanyan kamachhar utayatatapatha muesesah akam qilqaway kamachir ham poqerakeh uka kamachir poqatapampiw hakani ukampis iyaw sanyhar utayat chikakan kanyat ha akam siwa han chuy maman samti kitirak alaqpachar makatanisti sasa ukah Kristur sarakayan niñatakiwa hanirak samti kitirak manqapachar sarakanisti sasa ukasti Kristur hiwatanak taipit mistuya niñatakiwa ukamasti kam sarakisti Diosara rupa hakaman kaskiwa lakaman kaskiwa chuymaman kaskarakiwa uka arusti iyawsan toqiyatik tan ukawa lakaman piteh Jesusan tatitutap arsutaha chuymaman sti Diosa hupar hiwatanak taipit haktayatap iyawsarakitaha kespiasi tawa chikakankan hikhatanyatakih taqi chuyma iyawsanyasawa kespiasin hikhatanyatakiste Jesucristun tatitutap lakasam arsunyasawa pelqatasti siwa hupar iyawsirek haniw pantjas kaniti haniw yakayakanya hutikiti hudiyo na katakisa han hudiyo na katakis pach patatitu takinin tatitupaha hupar art asirina karoh takpachaniro takikun hilar kirchuri pelqatah sarakiwa taqi kititek tatitun sutip artaski ukah qespiyata aniwa ukampisa kami sarak hupar han iyawskasin hupar art asipkhanisti kami sarak han istkasin hupar iyawsapkhanisti kunha matarakyatipkhanisti hupat han kitis yatir uthikipansti kami sarakhan kitata kasin suma arunak yatianipkhanisti kami sateh qilqatan siski kun hasumas Diosan suma yatiawi arunakap apanirinakan purinitapaha ukampis haniw takpachan Diosan suma yatiawi arup iyawsap kiti kami sateh Isaías profetah siski tatay kitirak yatiatasar iyawsisti ukamasti iyawsanyah yatiawi aru istantokew uthi yatiawisti Kristun arupat huti ukampis nayah histaraktua hanit yatiawi arunak istapkpachasti sasa kami sarakhan istapkhanisti qilqatasti siwa hupanakan arsutapak urak pacan istasi arunakapasti urak tokus kamau yatisi wasitat histaraktua hanipunit Israelan kirinakasti amuyasipkpachasti nairakatasti Moisesah siwa nayasti han markaki uka markampiu piñasiyapkhama han amuyt asin muner markampiu apisiyapkharakima Isaías profetasti sarakiwa kitinakate han takap kitanha ukanaka unayarok hikhatapkhitu kitinakate nayathan istasip kitanha hupanakaru nayah uinstarakta
Israelitanakat paralkasasti, Isaías profetaqsiwa. Ma urpachao qallasiri han haysasir marcar yanaptañ munayata. Romanos tunka mayanir halja. Hichasti hisktaraktua. Diosah marka par apanuk pachati, haniu kamakiti. Nayakipkau Israelit haqitha. Abrahamat sarakiri. Benjamin aylot hutiriraki. Diosah kaltatpach Israelitanakaruk marka patham untasitayna. Hichasti haniu hupanakaruh apanuk kiti. Hanit yatipta kunteh qilqatan Elías profetat siski ukha. Hupasti Dios armaiskan ukhah Israel markaru huchanchanwa. Sarakinwa. Tatay, profeta nakamaru hiwaya pjiwa. Altara nakam satukha parakiwa. Naya sapakiu qiparqta. Nayarus hiwayañ munap harakituwa. Dios asti huparuh sanwa. Pakal kuwaranka hakenak nayatak ahlista. Hupanaka haniu baal sat diosan naira katapar kilt asip kiti. Ukakip karakiu hichah hupanakat mahuk ahil tirih uthaski. Diosau munasinyapan hupanakar ahilisi. Diosan munasinapar hamachi ukasti. Haniu lurawinakar hamakiti. Ukamaspa ukaha. Diosan munasinya pahaniu munasinya kaspati. Ukamasti kam sarakinyanisti. Israelitanaka haniu takapkan ukhik hatapkanti. Ukampis diosah ahlikan ukanakah hikhataphanwa. Maininakasti cuy manakap kalarayasipkhana. Kamisateh qilqataksiski. Diosah ahayo toquen qala chuyman tukuyi. Hichakamas ukamaki sipkiwa. Nairana kapsa han uñikiri, hinchuna kapsa han istkir tukuyaraki. Davidasti sarakinwa. Hach amankawina kapag upanakatak sipitar tukpan. Ukamat langtasisah mutuyata aphanyapataki. Nairana kapag huikuptpan. Han uñihapakpati. Hikani pasti wiñayatak umuptpan. Hichahisk taraktua. Judíunakasti huchartinkusahan mayampitakittinkupaqpacha haniu kamakiti. Hanukasti Judíunakan han haisaphataplaykuh maininakaw qespiasin hikhataphi. Ukamat Israelitanakan uñisisin chuy mamantayasiñapataki. Ukamasti Judíunakan langtasitapampi. Aynashtatapampi han Judíupkis hupanakan askipatakicheha. Kun hasumakikani, kunapachate judío nakah kutikipstankani ukaha. Ukampis humanaka, han judío haqiptas ukanakaru sapxma. Chepachan sa Diosah han judío upkis ukanakataki ukitanitu. Nayasti ukaluranyar wal munasta. Marka masinakahan humanak hamap hanyap munta. Ukamat hupanakan qespiasip hanyapataki. Judíunakan hakunukut uñihasitapatej. Yaqamarkan kirinakah Diosamp katokat uñihasipachija. Kunha marakispa hupanakah wasitat katokatapkani ukasti. Hichak hiwatanakam hakasipki ukanakah. Wiñay hakanyanipjaniwa. Nairakat mistkis ukat antatej Diosar loktatacheja. Takpash antamasah ukakip kaloktatarakiwa. Makokan sapipateh Diosar loktatacheja. Laiminakapah ukakip kaloktatarakiwa. Yakepa judíunakah laiminakam olivos qokat kuchuratanwa. Ukat humah chuminkir olivo laimhamakasin ukasuma olivor airkatatataja. Uka olivosti judíunakawa. Ukat pi humah ukasapit uma katoktaja. Hupampirakiw haktaja. Ukampis han hachachasinti. Okankir laiminakapar hiskachasinja. Amuit asim. Haniu humak sapir kathasirik tati. Hanukasti sapiu humaruh kathastam. Inasischita. Nayar olivo kokar air katanyatakiu yakalaiminakah kuchukatana sasa. Walikiskiwa.
Hupanakahan iyaw sanyanitap laiku kuchokatapjana. Humasti iyaw sanyanitam laiku kiw ukangkasktaha. Ukamasti han hach tukunti. Hanukasti aksart anyamah utihpan. Diosateh kokangkir laiminakar han pampachikchiha. Hanirakiw humarus pampachika tamti. Untam, Diosah kun hamuna sirisa. Ukamarus korukan kanyampi unihirirakiwa. Panthasirina katakih korunwa. Humatsti kuyaptayastamwa. Ukampis humah munasinya parhamau hakanyama. Hanukasti kuchokataw unihasirakita. Matokitsti, Judiyo nakateh pachasinya nakap apanukuniha. Wasitat air katatahani. Tatito hupanakar wasitat air katanya tak chamaniwa. Ukampis humateh chumingkir olivo kokakasin chekpach olivo kokar air katanya tak kuchokatastaha. Kun hahasakinis Judiyo nakan chekpach laimi kasin pach pa olivo kokapar wasitat air katatanya paha. Hilatanaka. Nayah Diosan hamasan iman tataki yatip hanya munta. Ukamathan humanakah yatinya ninakham tukusip kanya mataki. Yakip Israelitanakah cuimanakap kalarayasiphi. Ukasti han Israelitanakap ki ukanakan mantanyap kamakiwa. Ukanak luraskani ukasti take Israelitanakaw kespiasini pelkataksiwa. Khespire Jerusalem markat hutani, Hakobun huchapsa apakaniwa. Hupanakampi arustawi luratakak ukaniwa, huchanakap apaka ukha. Diosan sumayatiawip toketha, Judiyo nakak Diosan unisiripau tukuphe, ukamat humanakan kespiasip hanya mataki. Ukampis Diosah hupanakaroh munasiskiwa. Naira au kinakapar ahlisitap laiku. Kunteh Diosah churki ukhaniu aparaskiti. Hanirakiu hupan hausatapsa maiht aikiti. Naira pachanka. Humanaka haniu Diosaroh haisap kayatati. Hichasti Judiyo nakan han haisiritap laiku Diosah humanakat kuyap ayasipkhtam. Kamisateh Diosah humanakar kuyap ayasipkhtam. Ukakip karakiw hupanakat kuyap ayasini. Diosah takiniruhan haisasir tukuyi. Ukamat takinir kuyap ayanya pataki. Kun hahachas Diosan kamirkan kanya pasa. Chikikan kanya pasa. Yatingkan kanya pasa. Haniu kitis hupan amtawinakap kanan chikaspati. Hanirakiw kitis hupan takip amuit kaspati. Kitirak Diosan amuyo piatisti, kitirak hupar amuit ayaspasti, kitirak hupar kunsa churpachansti, ukat hupan kutayanya patakisti. Taki kunas Diosat huti, hupipan uthi, hupatakirakiwa. Diosah winyayatak hachachatapan, ukamapan. Romanos, tungkapayanir halha. Ukamasti munat hilatanaka, Diosan kuyapesinyap laiku achikt apsma, humanak pachpay hakir wacht auham loktasipkham, qollana, ukamarak Diosar kusisikir lokthama. Ukaloktawi wachikpach yupay chawiha. Hani humanaka hichapacha sarawi nakarham hakhaphamti, hanukasti amtanyanakam maihtayapkham. Ukamat humanakan hakawiman sumahanya pataki. Ukat Diosan munanyap yatinyataki. Kunateh askiki, kunateh munkanyaki, kunateh chikaki ukanaka. Diosah munasinyapan euha arunak nayar curatap laiku, taki humanakar sapsma. Han mainis humanak pachpah hilang katap amuyasip hamti. Hanukasti, kunateh wakiski ukamak amuyasipham. Kunteh Diosah wacht awinak iyaw sanyam chika churki ukarhama.
kamisateh masapa hancin wal hachiqanak uthistuha, hani uka chiqanakah maluranyak pokap kiti, uka marakiu hiwasanakah wal hani kasas Kristun masapa hancirukiu tukhtan. Ukatsti, mainit kamah pach pahancin mayar tuktatahtanwa. Diosah kunaiman waktawinak curistu. Kunham teh sapa mainir curany munki ukarhama. Ukamasti, Diosateh hutir urut arsun waktawi curcistu ukaha, iyausanyasah utikistu ukarham arsunyani. Maininakar yanaptany waktaw teh curcistu ukasti, walisum yanaptanyani. Kititeh yatichan waktawi katokke ukah, yatichanyaruy uchaspan. Kititeh maininakar chamanchtany waktawi katokke ukah, chamanchanyaruy uchaspan. Yanak curireh hiskar tuktasay curpan. Kititeh sarayanyatak uchataki ukasti, wali amuyumpi saraypan. Kititeh pistatanakar yanapki ukah, kusisinyampi yanapan. Mainit kamah chikpachuy mampi munasipham. Nyang kalurany apanukupkham, ukatsti, aski luranyar katuyasipham. Mainit kamah hilapurham munasipham. Purapatya kasisa. Lurawin akansti han hairasiphamti. Diosatakih takechuy malurapham. Suit anyamansti kusisitak hakasipham. Takesinyanaksti yampuchuy mampi mutupham. Hanipun Diosat maisin armasiphamti. Diosan markaptaypin pistayasirinakar yanaptapham. Korpachasin takirinakar sum katokapham. Unyisirinakamaruh askimpi unyihapham. Asklurapham. Hanirak nyang kachaphamti. Kusisitanakampeh kusisipham. Hachirinakampiste hachap harakim. Humanak taipin ma amtanik hakasipham. Han hacha tukuphamti. Hanukasti lampuchuy maninak hamapham. Hanirak wali yatinyan hamas tukuphamti. Hani kitirus nyangkat nyangkakut ayaphamti. Hatinak nairakatansti aski luranyatak chamachasipham. Kau kakamateh wakiski ukakamah takinimpi suman hakasinyatak chamachasipham. Munat hilatanaka. Humanak purahan ukamat ukam lurhasiphamti. Hanukasti Diosar haitapham hupau mutuyaskani. Kailkatak siwa. Nayaru chekapar unhanyak waktitu. Nayaw mutuyaska siutatitoha. Hukampsas kakiwa. Unisire matek mankata uthatachi ukaha. Mankanchuram. Umat parhatachi ukasti. Churarakim. Ahanu pastip engkapat wiraru tukuni. Hani nyang kampeh atip hayasimti. Hanukasti askimpi nyang karuh atipham. Romanos tungkakim sanir halha. Takini umarkap nakir hilir hakinakaruh haisap hanyama. Hilir kan kanyah Diosat huti. Utikis ukanakasti hupan uchatawa. Ukamasti kitinakateh marka apnakir hilirir han yakap ki ukanakah Diosan utayataru han yakap kiti. Han yakirinakasti mutuyata niwa. Marka apnakirinakah haniw aski luririnakar aksarayanyatak uchata kiti. Hanukasti han wali luririnakar aksarayanyatak uchatawa. Humanakateh hupanakar han aksarany munapkstaha. Kunateh askiki uklurapham. Marka apnakir hiliristi. Humanakaroh sumahakit untaphatam. Hupanakasti humanakan askimatakiu Diosatak irnakaphe. Humanakateh hanwal sarnakapkat ukasti. Aksarap hanyama wakisi. Marka apnakir haniw inamay hiliri kikiti. Hanukasti. Hupahan wali lurir hakir mutuya nyatak Diosan irnakiripat uchatawa. Ukamasti wakisi umarka apnakir hiliri nakar haisanyasa.
Haniu mutuyawi han katokan laiku kiti, hanukasti. Cui masat ham haisanya sawakisi. Ukalay kurakiu humanakah impuesto nak curapta. Markap nakirhiliri nakasti, Diosan irnakiri nakapawa. Ukatsti ukap nakanyaru uchasiphe. Takinirus wakisita parham curapham. Kolke curanyaci ukasti, curapham. Impuesto nak curanyaci ukasti, curapham. Yakan wakisci ukasti yakapham. Hacancan wakisci ukasti, hacancapham. Han kitirus manubhamti, hanukasti, humanak pura, muna sinyanaki manubham. Haki masipar muna sirih kunteh kamachih siski uk niyaw pokhe, kamachi arunakah siwa. Haniu wachoko chuluratati, haniu hiwayatati, haniu luntatatati, haniu haki masimankir yanagap munapayatati. Takeaka kamachinakasti, yaka kamachinakas akam arunakar tuktatawa. Haki masimaro humakip karham munasim. Munasinya haniu kitirus kunahan wal salurkiti. Maininakar munasasti, kamachirhamau pokasktan. Takeaka nakansti, kuna urunakante hakapktan uk amuyasipkham. Yatipkham, ni ikit sartan pachahewa. Kespia sinyah yatiawir kaltan iyausapktan, ukatsipan hukampak angkiwa. Chamak arumah niyaw tukusiski. Urukanaw ni hakachasisinki. Chamakan lurawinakap apanukup hanyani. Ukatsti kanamp istapisip hanyani. Kami sa tehma soldadoh nuwasin yanakapampi istapiski ukama. Kana urunham hakham sarnakap hanyani. Hacamang kawi na kansa, macanya na kansa hansar na kanyaniti. Hanirak wachok huch luranya na kansa, hanwali luranya na kansa, chahwanya na kansa, unisinya na kansa sarnakap hanyaniti. Ukat sipana, humanakah Jesucristo tatitump istapisipkham, hanirak hancin munanya nakaparhay saphamti. Romanos, tungka pusinir halha. Kititih iyaw sawipan ukaki ukaroh sum katokapham. Hanirak hupampehis kintasiphamti. Amuy tanyani. Maininakah takikunas mangkanyakikas pas ukam amuyaphi. Maininakas ti iyaw sawipan ukataplay koh chohnya achunakak mangkaphi. Ukampis takikun mangkirih haniw han takikun mangkiridoh hiskachanya pakiti. Takikun han mangkiris hanirakiu takikun mangkiridoh hiskachanya pakiti. Diosasti huparoh katok kewa. Hitirakit humasti mainin yanapiripar hiskachanya takisti. Waluratapasa. Han waluratapasa uywirit pathamawa. Yanapiripasti sumaw saitani. Ukampis walikiu unistani. Tatitoh chamaniwa huparsum sa itayanya taki. Yaka amoy tawi. Maininakah mauroh yaka urutsipan wali wakiskirikas pas ukam amuyaphe. Maininakasti taki urunakas pachpakis katap amuyapharaki. Sapa mainiu kunteh amuy ki uksum yatinyapa. Mainiteh mauro yakachiha. Tatitur hachachanya takiu yakachi. Kititeh takikun sa mangki ukasti. Tatitur hachachanya takiu mangki. Ukatsti Diosaruyus pagari. Kititeh takikun sa han mangki ukaha. Tatitur hachachanya takiu han mangkiti. Ukatsti Diosaruyus pagararaki. Haniu kitis hupapachpatak hakiti. Hanirakiu kitis hupapachpatak hiu kiti. Hakasipkstan ukasti, tatitutakiu hakapkhtan. Hiu hanyan ukasti, tatitutakiu hiwaphanyani. Ukami pansti, hiwanyansa hakanyansa, tatitungtanwa. Ukatakiu Kristo hiwawayi, hiwatat sa haktawayaraki, hiwirinakana,
hakirinakan tatitupanya pataki. Humasti, kunatarak hilamar kumtasti, hanukah kunatarak hiskachtasti, takpachaniw Diyosan na irakatapan taripatanya tag unistanyani, kailkatan siwa. Nayak chekpachan hakastua siu tatitoja. Naya irakatan take hakinakaw kiltasipjani. Take nirakiu Diosarok yupay chapjani. Ukamasti, sapa mainiw luratasat Diosar katuyanyani. Ukat hiwasanak kamahan kumisinya sa akiti. Ukat sipana. Hilaman hujar purinyapsa. Iyaw sanyapan ainach tanyapsa. Han munaphamti. Kristur arkir hamah taki ukanak sumnayak amuita. Hani ukuna mangkasa niyang kakaspati. Ukampis mainitih makunan niyang katap amuichiha. Hupatakir niyang kas kapuniwa. Hichasti human mangkatam laikuteh hilamah usuchat unihastiha. Hani umuna sinyan sarnak ktati. Hani human kun mangkatam laikus mainih chakpati. Kristo hupalaiku hiwawayi. Kristo curap ktam. Ukasuma sarnakawit hani hanwal arsup hanya munaphamti. Diosan kapak markapan ha? Kun mangkanyasa, kun umanyasa, hani wakiskirikiti. Hanukasti, kolyan ahay toke chika kankanyan sarnakanya, sumangkanya, kusisinya, ukawakiskiriha. Kristor ukamlok tiriha, Diosaru kusisiyi. Hakinakan sa askit atarakiwa. Ukamasti kunateh sumangkanyar irpki. Mainit mainikam chamancha sinyar irpki. Uktak taphanyani. Hani mangkalaikoh Diosan lurawip inachusar tukuyamti. Chikpachansa, taki mangkah kumawa. Makun mangkasa, mainin iyaw sawip maihtayanyaw hanwali kiti. Askiwa ay tiyahan mangkanyaha. Bino umanyasa, kun hanwal luranyasa, ukanakateh hilamar tingkuir hamachi ukaha. Human iyaw sawi mah uthiki uksti, tatit na irakatan humapachpa imasim. Kusisinya niwa kititih kun luranyatakis han huchanchaski ukaha. Ukampis mainiteh pachasis mangkachiha, ukam mangkasah upapachaw huchanchasi. Hupan kunhamteh iyawski ukamarhan mangkataplaiku. Ukamhan iyaw sa nyampi, kunaluranyas huchawa. Romanos tungka peskanir halha. Kitinakateh iyaw sa nyan chamanik tanukanakah. Pisi chamanin tukachasinya nakap hiwasan kaspas ukam apanyasawa. Hani uhiwasak kunteh mungtan uktakanya sa akiti. Taki hiwasanakaw haki masisaruh kusisiya nyasa. Ukat tihupan askipataki utaki kun saluranyasa. Purapat hiltanya sa taki. Kristo hani uhupataki kusising takkanti. Hanukas tihupan pokasi kilkatan siski ukaha. Humar tokiri nakan tokita nagapah naiharo puri. Takikunateh nairat pachkil katakan ukanakah hiwasanakaru yatichistu. Ukakil katanakan hikhatapkhtan. Yampukan kanya. Cuy machasinya. Suit awin chamanchasinya. Diosakiu chamampi cuy machasinyam curireha. Hupay humanakaroh mainit-mainikam suman hakasinyatak yanapan. Jesukriston sarnakawi parhama. Ukamat takinis Jesukristo tatitusan Dios au kipar yupay chanya sataki. Ukamasti, humanakah mainit-mainikam katokasipham. Kami sateh Kristoh Diosan kapak kang kanyapatak humanakar katokap ktamukama. Nayasti saphirismawa. Kristo Hudiyo nakarlok tiriw huti. Naira au kinakasampi arus tatakan ukpokiri. Ukamat Diosan arsutapar pokiri tap unyashtayanyataki. Kristus ti kitinakatehan Hudiyupki. Ukanakan Diosar yupay chap hanyapataki uhutaraki.
kuya payasinyap laiku qillqataq siski ukarjama. Ukat markanak taipin yupay chama. Sutimaru qochunak qochuraki. Yaqawhansti qillqataq siwa. Markanaka, Diosan marka pampej kusisipjam. Yaqachiqansti sarakiwa. Markanaka, takpach markanaka, tatitur yupay chapjam. Isaías profetaq qillqarakinwa. Jese chachat sapej sartani. Hupasti markanakar apnakeriu sartani. Markanakasti huparu suit apjani. Ukasuit anchurir diosasti. Hupar iyausaphatam laikoh kusisinyampi. Sumangkanyampi humanakaroh pokantpan. Qollan ahayun chamapampisti. Hilarkir suit any humanakar churpan. Munat hilatanaka. Nayah amuitua. Humanakah munasinyampi. Taqiyatingkan kanyampi poktatahap hatama. Mainit mainikam iuhtasin syayat hatama. Ukampis akaqilqat tuqih qanak qilqanipxma. Humanakan ukanakhan armasiphanyamataki. Uksti kamisateh diosah munasinyapan churkitu ukarjamaulurta. Jesucristo loktas han judiyupkis ukanakan askipataki. Sacerdote lurawehah diosan suma yatiawip yatianyawa. Ukamat han judiyupkis ukanakar hupanayracatar unistayanyataki. Hupar kusisikir wahtauhama. Qollan ahayun qomachata. Cristo Jesusar iyausirhamah diosar loktatahat wal kusista. Kunteh Kristoh nayatokelurki ukak arsta. Ukamat han judiyupkis ukanakah diosar haisap hanyapataki. Takeakanakasti arsutanakampi luratanakampi upokasi. Hachachaman unanjawinak toke. Musparkan lurawinakap toke. Diosan qollan ahayun chamap tokiraki. Ukamat Kriston sumayatiawi arunakap arsun pokta. Jerusalenat kaltasa. Iliria chikanak kama. Ukampis Kriston sumayatiawi arupiatianya takiu chamachasiyata. Kaukanteh nairah Kristuthan istapkatay na ukauhanakana. Ukamat yakan kaltatapharhan utayas kanyataki. Hanukasti, kailkatan siski ukamarhama. Kitinakate hupat hanipun kunapachas yatipkatay na ukanaka unikapkhani. Kitinakate hupat hanipun kunapachas istapkatay na ukanakaw amuit apkhani. Chikpachan sa ukat humanakar unihtirikhan hutkti. Walhakuti purinin munkchiyata ukasa. Hichasti akachikanakan luran tukuy hasaha. Kami sa teknay ramaranakat pach humanakar tumtany munkayatha. Espanyar sarkasaw purtanin munta. Niyak humanakampi hikis hasinsti. Hukapachaki pasaya. Saranya hatakik humanakan yanaptam munta. Ukampis hichak Jerusalén aru sara. Ukankir hilatanakar yanap apasa. Macedonian kirinakampi akayan kirinakampeh ma yanap aptapinya takiu takechuimam amtasiphe. Ukat Jerusalén ankir pistat hilatanakar apayanya taki. Hupanakah chuimapatham amtasiphana. Hupanakan ukam luranya pahwakis kchin ukasa. Kami sa teh Kristur iyausir judiyunakah ahay token askinakhan judiyupkis ukanakam halhasipkana. Ukamaraki hupanakah iyausir judiyunakaroh hanchi token yanaptap hanyapa. Akalurawinak tukhasinha, ukamarak ukayanapta hupanakar churhasinha, Espanya rusara. Sarkasinsti humanakaru tumtawayapkhama. Kunapachate humanakan ukar hutkaukhah, tatitun arunakapam poktataw huta. Ukasti humanakatakih wali askipuniniwa, ukam amuyasta. Hichasti hilatanaka. Jesucristo tatitus laiku. Qollan ahayun munasinyap laikurakiw humanakar achik tapasma. Diosat nayatak maisay akalurawin nayaryan apapkhita. Hudian kirhan iyausir hakinakat Diosan nayar imanyapatak mayiparakim. Ukatsti, kunaya napateh Jerusalén angkir hilatanakatak apkta,
ukkusisit katokasiphañapataki. Diosan munañapachi ukaj, nayaj kusisita humanakar uñihtir puriniñahataki. Ukat humanak taipin samar tañahataki. Sumankañan Diosaj taki humanakampipan, ukamapan. Romanos, tunka sohtanir halja. Febe kuyakasar yanaptap hañamatakiu mayipxma, hupasti sencrea iglesian yanapasiriwa. Tatitun sutipharsum katoktapham, kamisatej iausir hilatanak taipin katokasiñaki ukarjama. Huparusti takikunan yanaptapham, hupahwalhaniru yanapti, nayarus yanaptarakitua. Prisilampiro akilampiro aruntapham, hupanakaj nayampi chikau Cristo Jesusan lurawipan irnaqapji. Hupanakaj nayan hakañaj jespian laikojnia puniu hakañanakap saptasipji. Haniu nayasapak hupanakarius pagarkti. Hanukasti hanhudiupkis uka iglesian kirtaqi hilatanakauyus pagarapjaraki. Uka kipkaraki Prisilana akilan utapan tantachasipki uka iglesiaroh aruntapham. Epene tumunat hila masihar aruntapham. Hupasti Asia suyun Kristur nairir iausirinwa. Mariar aruntapham. Hupasti humanaklaikuwal irnakawayi. Andrónico Junias markamasinakahar aruntapham. Hupanakasti nayam chikau karsilan kaphana. Apostolunak taipin wali untataphiwa. Hupanakasti nayat nairaw tatituruh iausaphi. Ampliato hilatar aruntapham. Hupah tatitungkir munat hila masihawa. Urbanur aruntapham. Hupah Kriston lurawipan nanakam chika irnakiriwa. Ukakipkarak estakis munat hilata harus aruntapham. Apeles hilatar aruntapham. Hupasti walhakutiu Kristor iausatap uñashtayi. Ukakipkarak Aristóbulo hilatan wila masiparus aruntapham. Herodion sata marka masihar aruntapham. Ukakipkarak kitatitur iausapki uka Narciso hilatan wila masinakaparusa. Trifena, Trifosa hupanakar aruntapham. Hupanakasti tatitutakiu irnaqapji. Ukamarak Persi de munat kuyakasarusa. Hupasti tatitutakih walipuniu irnaqawayi. Rufu hilatar aruntapham. Hupah tatitur iausiritapat wali untatawa. Ukamarak mama parusa. Hupasti nayatakih mataik hamawa. Ukatsti Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas hupanakar aruntapham. Hupanakam chikaki ukahilatanakam piru. Ukakipkarak Filólogo, Julia, Nereo kuyakapampir aruntapham. Olimpas, takikitinakate hupanakam chikaki ukahilatanakarus aruntapjarakim. Humanak purasti, qollan hampatimpi aruntasipjam. Kristunkirtake iglesianakaw aruntanipjtam. Hilatanaka. Kitinakateh iglesian hanwal lurapki, ukanakat sum amuyasipjam. Hupanaka halktanya nakaru, hanwal tanya nakaru puriyapjiristam. Takakanakasti, kunteh humanakah yatekapkitas ukanakar hanwal tayanya takiwa. Hupanakat hitiktapham. Hani hupanakah Kristo tatitusar loktapkiti. Hanukasti, hupanakan munanya parhamakiu loktaphi. Ukatsti sumayapi munkan arunakampiu huka amuitasir hakinchuy manakap sayak haphi. Humanakan haisa siri tanakam takiniu yatiphi. Nayasti ukam yatisah wal kusista. Ukatsti sum luranya takih yatinkan kan unyastayap hanya munta. Hani uhanwali luranya takiha. Suman kayir Diosa hankakiu supayar atiphasin kayunakamam takhatayani. Tatit Jesusah humanakar munasinyap churpan. Timoteo aruntanak apayanipkhtam. Hupas tinayam chika irnakiriwa. Ukakipkarakiu Lucio, Jason, Sosipatro marka masinakahaj aruntanipkhtam. Naya Tercio,
Kititej aka qillqaskta. Tatiton sutipharu aruntanak apayanipjaraksma. Gayo hilatas aruntanipjtamwa. Nayah utapan korpachatasktua. Hupautakpach iglesiatak utapu wakishti. Erasto hilatas aruntanipjaraktamwa. Hupasti markan qolqikaturiwa. Ukamarakiu cuarto sata hilatas aruntanipjtam. Diosaru yupay chaphañani. Hupau humanakaroh chaman tukuyapjeristam. Nayah humanakar Diosan suma yatiyawi arunak yatikta ukarjama. Jesucristo toqet yatichawi parjama. Akasti Diosah imantat amtawi nakap unistaikan ukarjamawa. Ukasti akapachahani irutkan ukatpach imantataskanwa. Ukampis hichah profetanakan kailkatanakap toqe unyachayasi. Wiñay hakir Diosan arunaka parjama. Diosan imantat akaamtawi pahtake markanakaru yatiasi. Ukamat iyausap hanya pataki, haisap hanya patakiraki. Hupasapa yatingkan kanyan Diosah Jesucristo toke, wiñayatak hachanchatapan, ukamapan.